Komsi benta ban rakhele kemen ni kesengi gerpang jong kejela lane ke megeliade menta kesengi ke arpwe trik kulalengkot arjar pesan ki artli ki kenhun age mariang kata ka halatan rai eco tourism cooperative society limited nongstoin bat ke eco regreen multipurpose cooperative society limited nongstoin ke lahiar ban penko ya kawa non ba ya kita ki artli ki kenhun la yalam duba bante borlang marwen shongkonor ka halatan rai eco tourism cooperative society ringkat ubak New Son Royce Imyong, Presiden kekenhun Eco Regreen. Haka bakila tambat penkuj ki jabok Jepang, ki badan hati kawa, ka badan hapdeng ke sor nongstoin. Ki dekhot jeng tiki atri ki kenhun ej mariang, kila penpau bagi don ni ketong ban wan rabiang, ya ka jingko jing subah hapo kete kawa, sashi sen pat, kenang bakan itenat kamay mariang. Hai. Artat mentah kasi jadi ka sini lungkuk senam kepada arpui trik Januari kami kelia day. Teh hawa day bat kan ni kalau lungkuk sini adap senam jong kami kelia day. Tingi perlong ya ka cleaning drive. Kabasi sini mentah. Teh nilai trelang ru buat UDC District Administration. Tengi ngelihat trelang ru buat ke PHE Fabricate. te kumju ru ngila pak jing tho syau sora sinong opari nong ston buat na ni nong ston te ngatrai na kaliang jongki ki abun kam ne kumno bakita kasi kimla ban ya don lang hakanang por tom lilay ni kum kasang ya syakmat ya kabay day buat kanika cleaning drive mentah kasi. Te kan ke cleaning drive mentah kasi bangin sa sedang no play kini plastik bilor bangi thai strap ya kani kawa non ba. Ibrubar ko kani kawa non ba basyong gidukan sya ki restoran imat kia bread hang ni kawa. Labun sin ngila sya penlong wat akalai potrik jong uni Disember adawan New Year ngila penkuj ya kani. Tementaru tang artayo lai tayo umdon pil iba kini ki jaklia kila dabyang kini ki stay free kelong ki stay free temen ki stay free ki bilor kiat ki plastik ki johor ki pasyong dukan kani ka lanjong kani ki jingking te bentek lah kam ya kani ngila syam jing kan badan telun ki senam kata kidang bread ini jaklia kani gawa nan ba. Tengi kum ka seng nginum kerandin ngitur dakamuan subha mentah kasih ka arpui trik ngin sedang no ya kani ka jing bunkoy te kendiat ngapa syat capi kani ka kot kani ka an kabal ami napo ka Meklia State Population Control Board nekat kum ka jing yo jing tip jong kani ka office ka jing patari ki jaklia mo solid buat ki liquid dah ki brew ki bomla bantip ki dukan ne ki wa hakani ki wa non ba bad wa non den jong kana west kasi hel district jong ni kane ka jing lek bom sudnyau kabu jing ma ka penlong ki telong mo sakapor jing thau ba imru kini ki wa kin sakta bat khamtam ka bede ki jing non kam jong ni ki brew te nomor kata ka office trikam jong ka Meklia Control Board kalau sim kalau penon kam ya kau ya kabor ya anjo ka Prevention and Control of Population Act 1974 but ka Prevention and Control of Population Act 1981 kijing kedau ban petip hilang kumne harum lamana persyak ban berat jaklia solid and liquid but ban tenyut hawa non ba but hawa non den but kiwi pat kitelong kirul hang ne kidon hado nyau teli ki rule section ba nane syakmat ki ba lek don bor ngin salek kesenjam ka bateng hang ne ke section ka ban ka nomor nyau ka section 43 jong ka Prevention of Control of Population Act 1974 ka kedau syai hang ne ba une ka brew
Kibaya lek persya ya kini ki rule but section on pensitom lane on camp but set along omduna sistem rubenai lane pentam ya kata syakan rusne meringkat ke fine tengah kentu ya pigi pajbak kinong song dukan kinong dukan restoran ki guest house ki homestay jong kani ka opar ni nong stone bat kan ni nong stone pasubha wanom ya berat jaklia syuk syawa